Kongoi anyun atachak tugul eng betutab rani nekakokonech kamuktaindet siketuiye kibagenge. Eng betutab rani ketinye kiboitinik chekakokochi Jehovah kamuget, abwoti ale kionai kainaikwak. Ako siketestai amache eng betutab wikini kinetkei lesson koongeza sikondoiwech Jehovah. Jehovah kamuktaindenyo kikuren kaineng'ung, kitorori kaineng'ung, kilosu amu i kamuktaindet. Inyendet neimuktoiwech akot kora nguno kemite yu kesome kibagenge nebo tamirmiriet netilil kondoiwech. Asikobit yeking'ololi anan keyote ng'olyong'ung Jehovah koek inyendet neyotwech akokuiyeiwech konech kamuget. Ndoiwech akot Kasei ko Jehovah ikochi akichek mieindo neibunu kipsengwet. Amu ikose inyendet Jehovah nekose sait age tugul amu irikchini biikuk, kilosun ak itorori kaineng'ung, kainetab Jesu ne Yetindenyo. Amen. Kongoi mising eng yutok kemite eng lesson nebo wikitab 4 nelen kose Jehovah akosaru. Ameche atach kiboitinik asikobit keng'alale kibagenge. Ko nganendet ko kwandoi eng betutab netou kolen kose Jehovah akosaru. Atya ngebe eng betutab Jumambili kolen mang'enenkei bortonyu. Ko atoche Eva asikobit komwoiwechkei ako komwoiwech eng lesson neng'olole. Chamgei chamanikab Jehovah, amite otakatin tugul, amite Jumatatu nemwoe kolein kamang'unet nebo ripsetab Jehovah. Kongoi. Korue Pastor mwaiwechkei. Chamanikab Jehovah, achame asikobit akatak tugul kokeny eng kainetab Jesu ale chamgei. Otakatin siketebi tugul ng'olole koeng kasi neng'olole kole kiptaiyat kole kemwechini eng betutab nyalilda. Kongoi. Akatok kainetab Jesu ale chamgei. Kitesetai eng kanetishet yomi kosomok kasi nemwoe kolen ribindet ak katyokindet. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Asubi eng yotok chekibendi kikesu wikit eng wikinito kitesetai ko kikesune ng'olyot neng'ololi kolen toretet kobun kabtisisho eng kwang'wan kasi atya kero kityo ngon samare nebo komut kasi kondoiwok Jehovah koberuro. Kongoi mising. Ko wikit konye ko kokinetkei lesson nekilen laitorani Jehovah. Keker eng yotok kele Jehovah ko yaindet, kilaitorani ako kirwogindet. Ko eng kitabutab tienwogikab kalasunet ikere kakokonech eng sait age tugul kenai Jehovah akenai kele ng'ololi Jehovah ak achek. Kokonech kamang'unet neking'ololi ak Jehovah eng betut age tugul. Ara anyun eng betut neb wikini keng'ololi kekose kelen kose Jehovah akosaru. Ko eng wikini keng'ololi eng yu ama sisir anan ko isoman keng'ololi eng tienwogikab kalasunet 139 koitet 1 akoi 18. Itwang yotok iwe 121 anan ko 17 koitet 8 atiwe Mathayo 23 koitet 37. Korindoek netai 10 koitet 1 akoi 4, Ebrainik 4 koitet 15 ak 16 ako chang kora kamwa kityo chechotok. Ko ng'oliotab metit kobunu kitabutab tienwogikab kalasunet 34 koitet 17 nelen kirilyo chebo iman akikas Jehovah akisor eng nyalilwogikwak tugul. Ko ngotinye akane abwoti ale age tugul eng achek kotinye nyalilwogik anan rirek. Eng betut age tugul ngoet kole anan ngot kemboi kotikendos biik amu tindoi tuguk cheuen. Ikere ile ngot ko kakisor Jehovah
chebo iman ako kikur Jehovah koit ketinye akinye itinye kamuget ikur Jehovah eng miendang'ung nebo miendab Jehovah asikobit kosarun akowalun. Alen eng kitabutab Jeremia kuro asiaborun tuguk cheuen chemengen kokonech kamuget eng yoto. Iker eng yu sirikab eng kitabutab tienwogikab kalasunet korirchin Jehovah. Korirchin Jehovah amu ingen kole Jehovah kokase. Abwoti ale akot ikikere akot eng lakwet korirchin sigindet amu ingen kole sigindet kotoreto. Korire lakwet age amu mengen kole ng'o nesorwo akorirek ko amu ikose ng'wonindo nekauit katemenen kito neyoe lakini kokase Jehovah. Kokanyol eng yu kokere tienwogindetab kalasunet kole eng imanda komi kamang'unet eng nebunu kap Jehovah. Nekite Jehovah biikchik. Kale kisomani eng kitabutab tienwogikab kalasunet 4:1. Ameche akwa kidogo kityo kole kale walwo yakursei kamuktaindet nebo imandanyu kinde barautiet yekiatinye nyalilda rirena akikaswo saenyu. Ko akot achek ngitindoi nyalilda neune iwe kitabutab kalasunet ne akot ngap kauit ibwat imwa chebo muguleldo imwachi Jehovah wi tienwogikab kalasunet akiyat inyorune yotok ole imwachini Jehovah cheng'wonen chemite muguleldong'ung cheng'ololchini Jehovah chekimwochindoitoi akobo tupcheng'ung anan ko kaniseng'ung asikobit kokas Jehovah. Kale akot eng 55 koitet aeng kolen kaswo akiwolwo aimigei amamunyi eng kabwatutikchuk ak atikeni ng'o nematikeni ng'o nemaiimigei Jehovah kokase tugul. Kale eng yo nebo tienwogikab kalasunet 60:5 kolen sikesor chamanikuk soru eng eunekuk nebo tai akiwolwech. Ikere kolen sikesor chamanikuk ko ikere ile akot kora kotinye manwach eutab Jehovah itei konyor chitugul. Ko eng yutok ikere kele asikobit komugak ng'alekab keng'ololji ak Jehovah sikekure kosubegei kebwat kele ng'alek tinyegei ak sobet nebo kayanet. Itindoi kayanet eng inendet akobo kora kisub ng'atutikchik asikomugak ng'alechu. So kekere kele Jehovah konekit malo ibwoti ile ngotos ngipkoitu kouyo mami betut nekale marue Jehovah malieldoi konekitenech. Ko notok ikere ile eng yu kakonech kamuget amu ng'wonen kiy age tugul kemite eng betusiechu ko ng'wan kiy age tugul. Mami kiy neikere eng betut neilen oye kasirtoe betut rani amanyoru kiy nekang'wanit anan ko kero kiy nekayait eng chito age. Konekitenech Jehovah asikemwochi akeng'ololchi ilechi Jehovah kauni. Abwoti ale akot eng achek kakeng'etyo komite kimuchi kebaorian kiro eutab Jehovah nekakoyaak eng kimaswek tugul. Ko eng betutab Jumambili ameche awo Jumambili asikobit kechongonji mwalimuinik kekere eng yu eng kitabutab tienwogikab kalasunet kisomani 139 koitet 1 akoi 18. Ko kepcheune kele komaswek 3 eng yotok anan ko 4. Ko ikere kale akot sirindet eng yu kole iborundoito ano sikinetkei kele iborundoito ano kamugetab Jehovah eng oretab tiendo nebo kalasunet. Atyo
kole imeche kenaita ano taitab Jehovah ak kororonindonyi. Tos kikere kororonindab Jehovah eng yu anan ne nemwoe tororindab Jehovah akobo kayamisutikab Jehovah. Abwoti ale kimuchi kekere yutok. Ko netai kekere kele Jehovah kongen kiy age tugul. Ingen Jehovah kong'ete tai akoi let, mami kiy nesire Jehovah nekelen asir rani makas Jehovah. Ikose choto tugul. Ko eng kitabutab Kalosunet 139 koitet 1 akoi 6 kolen Jehovah kiisyacha ak kiina, ingen yeatepche ak yeang'ete, ingen kabwatutikchuk akot ngimi ole loo, isyochi orenyu ak ole arue ak ingen ortinwekchuk tugul. Amu mami ng'olyo ng'elyeptanyu kero, ingen inye tugul Jehovah. Kiyema tai ak let ak kikonora eung'ung bo kwong'et neo eng ane ng'omnoteng'ung neu noto. Ikose kale Jehovah ingen isyochi akot kabwatutikuk, akot ing'ete anan irue, angot ndalo Jehovah kongenin. Ngibwat kitekeng'alale betut age kele eng ng'ony komite biik 8 billion ako kesiche biik 4 eng nuktayatab taikayat. Kobeku biik 2 ko kora tugul mamite nesirtoi Jehovah. Kere kondanyi amatemene Jehovah. Tugul kongen, ingen amakot amakiyai. Ko ikere ile tia nekere kale Daudi kole bo kwong'ut yani ng'omnotetab Jehovah. O Jehovah nekere ile maung'enengei, iborugei Jehovah eng yoto. Kemeche keker kora kele taitab Jehovah kou ne. Engebe koitet 7 kolen awendi ano aistoegei tamirmirieng'ung anan amwechi ano ole memi. Ngatogoste kipsengwet imi oloto. Akot ngait itogunyu, akot ngande itogunyu eng oldab chekikobek, kero imi oloto. Ngoib kebebaikab karon akawe atebe tabanwek nyanjet, kondoiwo eung'ung eng oloto ak nama eung'ung nebo tai. Kero ngotamwa ale tucho mesundeito iman ang'ale koek lapkeiyet neyemo kemaut. Ko akot mesundeito komaung'enengei. Ako ilu kemaut kou beet. Kere mesundeito ak lapkeiyet kergei. Mesundeito ak lapkeiyet eng kenyit. Kamamite imenindo nengacheng koimen komakekere kiy. Kemeche tait anan kemeche ne kere Jehovah tugul. Kale akot ndawe ole kait, akot ndawe kipsengwet, akot ndawe nyanjet, ibale ngawo kimasin, ibwat in Jonah. Kile Jonah kabisa, kikakilechi Jonah woi Nineve. Koker oret kole acha mawendi oloto. Kobistoe Jehovah kole ngamwei awo konam oret nekatokchigei in kimasta marektoi nekile ko kimasta. Ako kiwo Jonah komwee ipkoit kele kowirta awo beek ak kwo orit beek orit kolugui njiriot. Tos kilo Jehovah? Maloit. Kimi Jehovah kora. Ki inendet nekituche kot kokochi moetab njiriot manyek amaiket tuguk chesomisen chemite moetab njiriot. Ko kakamatemene ngot ko kiunotok ko kikere ile komite Jehovah. Mamite kiy netos iwal chi ak ile ngarar. Makomi Jehovah, makokase.
kase Jehovah. Kararan Jehovah mising amu iborwech ing yu kole kakase Jehovah. Ara anyun ing torornatetab Jehovah kou ne? Amu ing serkalishek ko ngap ile mamite malia une torornatetab Jehovah ngachek. Kala amu ngebe koitit taman ing kurganata bo 139 koitit 13 kolen amunye nekiyai sobondanyu kitucho eng moetab kamenyu awekun kongoi amu kiya eng oretab kaiweisiet ak eng kwang'utik boisionikuk ak ingen sobondanyu ng'oliondonoto komie. Maung'enengei bortonyu ye kikiya eng ung'ot ak ye kikimimia eng ng'omnotet eng ng'ony orit. Kiker konyekchuk bortonyu kotom kosulda ak kikisirchi bukuing'ung kebeberwekchuk tugul chekikiyae betut age tugul yekitom kobit akot agenge eng ichek. Kororon netya kabwatutikuk che iting'eno Kamuktaindet. Echen netya eng ichek tugul koyama. Nda aiti ichek kochang kosir ng'aniek ye kakasu akotau ami koboten. Alen kikas isoman kaikai soman amu ikase iman ile kale Jehovah maung'enengei akot kikemimi eng moetab mama neng'ung'et. Mite lagok chekikisich eng oret nekilen oye kimaktakisiche chekikilyak komamite kele nekisirtoe Jehovah kele kalyon mamite age tugul sinai ile lakwetab Jehovah. Mekergei ak isaskei. Lene Jehovah akobo inye kale kikomimin mitei ipkomi kaineng'ung ikere ile mami chi akot agenge bilionini choto chekikoruiyo ak chekitomo ak chetikesiche kongen Jehovah. Ingen amainai akot kabwatutikuk ibwat. Ndeng'ololi rani kele ne kabwatutik chemite muguleldang'ung kotos ile kai une chichi kai. Ngekere kokalachkei ilen kakachi engatya kongen Jehovah tugul. Ko kongoi amu ingen Jehovah lakini eng notok kokonech nekilen metobot ile kaingen akot ngalya aunyegei anan kalya kongen kamie amu mie Jehovah kimuchi kekur akemwochigei akokonech amu ingen inendet Jehovah nekelen kale ingen eng Kingeresa kale all knowing, all omnipotent, omnipresent. Ingen mitei, kimitei akotokomitei. Ko kararan amu inendet kotala ikekase sautik chok akonete akosorwech. Akere ale kono atiegei amu mamite tietabkei eng chi age netos konyo nesire Jehovah. Ameche akochi mwalimuinik kotesyi ngot komi chi neimuchi kotesyi kiy anan ko mau notok atoche mwalimu age. Yan kamwa ng'olyon nekamwa kale makichenge Jehovah koloit. Nekit inendet ako mami ole kemuchi keunyegei. Nitok koborwech ko ing kristianatet kele Jehovah ko kosirech amu kondanyi komatindoi kemboi ako matindoi bet. Achek eng kasarta age tugul kemeche keyai kiy neya ketieme keunyegei biik. Lakini Jehovah koboryoni tugul iboru tugul mami kiy neung'at eng tainyi. Nitok nekimitech kenai kele eng sobenyo ko ki kristianik kebo lapkeiyet no kile Jeiso oluu kemboi ak bet. Taking'onyin kemboi irue koboru kele akionye saa sita isobe kou saa sita nebo kemboi irue. Ingoike notok sobeng'ung nebo kristianatet. Amu lapkeiyetab kayanet nebo Jehovah kolen Jehovah ingen kiy age tugul. Angot kabwatutik chetomo keyai kikiung'ia setan nenyun.
Amule setani kalengisis kapsa kumemwage akumetugu kumenge setani tetutieng'ung nerupe neiboru kele ngameche keribe in ng'alalen nyo akichek sing kasarta age tugul mat kerong'u ng'al. Kongoi. Kongoi. Kameche ateshi ng'oliot agenge eng yo akine in Lilian akobo in ng'oliotab Jehovah kele mi ola tugul akokase kit age tugul. Kamwowe ile son eng yo kole tos ibwoti mi kasarta ne ngap kong'etin kokatotoretin chi lakini imuch koimekchinigei toretet lakini maimwa. Karab ko mutai kakoyookis ng'alek chekoyookis nyokolen biik kwalya mamwa inye akwamito ndo kamwa siketoret angwamuche aino angwamuche lia karab keng'ololi ndara amu matemwa asamu tuguk chikotemeche biik kotoretin korireten tugul kole kwami kabisa akototoreti chichi amu maimwa ko amu mengen akichek chito nekakergei kabwatutik anan nyalilwogik chetindoi chebo orit. Jehovah angon komemwa ikwong'e kityo baadaye kokakosulda ile oye kotoret anyun Jehovah oye koaker anyun eutab Jehovah kabisa ako melen kokemwochi kale ingen oritetab samutikchok kale akot amakimwa kongen akot kole kinyolili ine akotoretitech ano akot amakimwa. Kongoi. Kongoi mising. Ngamache amwa kine ng'oliole keng'alale Saburi 139. Ngap komi biik chetinye tebutik chelen kingen Jehovah. Kwakere in chito age nekong'ololi chito nekure Nick Vujicic ko kikisich matinye eunek matinye kelyek lakini sungukani dunia msima kong'ololchin biik kole kinyae tuyet nekiet kole akere lakwet nekikergei tinye bundut kitikin kityo nebo keldo neu siyet kole u mornet agenge kityo kole akere kijana nekikergei kole akosom ale amutwa kale kekon nabas kale nyoketononin tai yu kale alen akat kobet ole akotitoi kale ng'alal tuwai kale tiana mundut kanyu atinye mundut nenyinet akine kale korore nebo kwong'ut kale anai ale tinye Jehovah amune kingesicho komakisicho ak makosa ako sikobit atoret eng ng'ony komugul ng'ololchin biik tuguk cheechen ipkosaskei chito netinye eunek ak kelyek kole kakianyalil apirtojinigei Jehovah apirtoigei kobaibai chito neuni kole ne yani ngong'ololi kole no hands no legs no worries yani kale matinye kaimutik tugul matinye eunek matinye kelyek matinye kaimutik kora kotakasinai ile katinye Jehovah tetutiet nemami ki nekergei amu kale kimaung'enenkei akot bortonyu yekingeo akemimiyo eng moetab kamenyu kokamache aketebekei kele une sobondanyu une betusiekchu tos mi ki napirtojinigei nalen kikiararta yu kyolionotik cheoku makosa ale Jehovah angen tetutik chotinye akobo inye. Kongoi. Kongoi mising. Atache mwalimuyan nerube. Kongoi Lilian. Ak kongoi ngokwek tugul chekaotes contribution chekabo rani. Kongoi mising kamwa akobo tetutik tugul chebo Jehovah. Chikochopchi chi tugul. Awendi Jumatatu nemwae kolen kamang'unet nebo ripsetab Jehovah. Kamang'unet nebo ripsetab Jehovah. Mwae Ingereza kolen assurance of God's care. Ngap isoman eng Ingereza ikase kuo kaingian mising. Amu akase kuo kemisen tugul. Lakini nguni kakomwawech eng yu kole kimeche kenai akobo kamang'unet nebo ripsetab Jehovah. Ongen akwek tugul, ingen chi tugul akobo ripsetab Jehovah ne ngap iro tugun chekaakisechil oyie ka Jehovah noman. Anan iker tuguk cheyookse ingen kityo yekikonyo Jehovah konyonjin ak kwong'utik. Nekitambuan iman ile ka Jehovah no. Anan ingen kityo ripsetab Jehovah nekiribin yekingomi accident amatakwamin ki. Ingen kityo kingimyan kokanamin tungwek cheking'wanen mising chekikase iman ile ngumang'etu nitok. Ingen ile kinyo Jehovah. Ma kerichekab daktari. Ma ng'omnotet neitinye nekimwee tuguk chemengechen anan ko tuguk cheechen
komi tuguk chechang chekekere man kele Jehovah nekanyo. Jehovah nekateken over. Ngap kobit accident akobek biik chechang akong'et chito agenge. Komi tugun chemakimuchi ke-explainen, lakini tuguk chechang ko kikiro eutab Jehovah anan ko kikiro ripsetab Jehovah eng tuguk cheyookse eng ng'onyuni. Eng kwaeng kasi komi kurgotik chekenetigei ako chang kurgotik chotok mitei tienwogikab kalasunet 40, tienwogikab kalasunet 50, ako asomani ngasoman tienwogikab kalasunet 40 koitet 1 akoi 3 mwae notok kole kimeche kekas eng yotok kele tos kimwa nee Daudi eng yotok kale kiaagen mising kamuktaindet netoror akiyepchoit kokas rirekchuk. Kikanabwa kora amang'une keringet nekiywei eng atatiat nemenet. Kinama atonon eng rwandet ak kikimit olabunoti. Kakonde kutinyu tiendo nelel notok kalasunet eng kamuktaindenyo. Kere chechang akoywei akomong kamuktaindet netoror. Kakomwa eng yotok, kang'alal Daudi eng yotok kobor menet abwati ale ingen chitugul kole menet koname biik ng'atatiat ne menet ko ngiwendi ngele ketinye kweinik ko ngiwendi kotokorekunokse kweinik chotok. Ko kakobor kole kimong'u Jehovah eng yotok. Tienwogikab kalasunet 50 koitet 15 kolen kuro eng betutab nyalilda asiasorun ak iloswo. Ker kamang'unet notok. Ker kamang'unet nekakonech Jehovah. Kale kuro eng betut nemi nyalilda asiasorun. Kale kuro yeimite nyalilda neng'wan mising. Ngap ngitinye nyalil anan ngitinye kiy neimeche keyaun ikure chorwet anan imeche toretet ikure biik ku yayae tumdo anan iyae kiy ne ikure chorwet ong'alaldosi tuwai asikobit kotoretin kokonin mawazo neng. Lakini nikale yeimi nyalilda ikuro asasorun. Mitei kamang'unet eng yutok kele ma eng betusiekab boiboiyo kityo yekekure Jehovah. Ako eng betusiek chekitinye nyalilwogik ko kakoyosyewech inendet kole kekure inendet asikosorwech. Tienwogikab kalasunet 55 kaitet 22 komwoe kouni kole ituchi kamuktaindet netoror nyikisindang'ung sikotiin. Makoi cham inendet keisto nebo imanda. Tos itinye nyikisindo neiloe mising? Tos itinye nyalilwogik cheikere ile memuchi? Akot chememuchi anan ko cheimuchi ko kanyol keipchi kamuktaindet yotok tugul. Mwae eng kitabutab Mathayo 11 koitet 28 komwoe kolen obwonjwo akwek tugul cheoimigei cheolae milet nenyikis siamung'wok. Otiny kat chokinyu ak onetanagei amu atala. Ak aming'inigei eng muguleldo siosich kamuget eng sobonwekwak. Kale obwonjwo akwek cheolae milet nenyikis. Kakurech kebwonji achek tugul cheketinye kaimwek kabwatutik ngo lagokchok kwee ngo mianwogik kwee tuguk tugul cheimech ko kale oibwo asikobit aloywo. Assurance neune no chamanikab Jehovah. Kamang'unet neune notok nekakekonech. Ak kayosyet neune notok amu kakomwa kole aloywok tugul. Ituchi kamuktaindeng'ung mileng'ung nyikisindang'ung tugul. Tos iloe milet neo netya neikere ak neimuchi? Ng'wonindo neo ikochi Jehovah neng'ung. Tos imite atebwetab tiletab raret? Akomi tuguk cheibwoti ile ngilen itil komenae ile ngoro oret ngiro? Ikochi Jehovah notok. Ngap kemi atebwetab raret nekemeche kerar ng'olyo sikotemenech mising ko kanyol kekur Jehovah amu inendet netoretech. Ituchi Jehovah neng'ung kaimutikuk tugul.
asikolaun. Ipchi kwandang'ung kabwatutikuk tugul chaimin kemboi, chaikere ngap betusiek alak kobwoti chito kole tamaech amu tuguk cheibune, amu ng'wonindo neibune, anan tuguk chemakos kobit eng sobeng'ung. Ikochi Jehovah neng'ung ng'alechak tugul amu ingenin inendet nekimimin akongen kabwatutikuk. Kamwa mwalmoiyot nekata eng yo kole ingen kabwatutikuk tugul. Ingen akot kotomo ibiyai kongen. Mwae tienwokikab kalasunet kolen tienwokikab kalasunet 121 asomani kurget kitikin kityo sobit itestai chang eng yotok. Kolanyoli tulonok bunu ano toretenyu? Bunu toretenyu Kamuktaindet netoror nekiyai kipsengwet ak ng'ony. Machamdoi inendet keldong'ung keisto. Mainuchi inendet neribin ogero. Inendet neribe Israel komainuchi amarue. Kasimano kiriboti netya ko ki lagokab Jehovah. Yekakebwan Jehovah tugul kenai kele kitinye assurance kele makimi achegei. Ribet kale mainuchi amalieldoi koribin. Ingen ile mi askarik che ngap kesir sine anan ko ripse kotokoi koribe emet iman ile ngaripse lakini kokakonuch. Lakini kale Jehovah neng'ung komainuchi. Akakomwawech Lilian kole achek tugul ko mara kikisichin iman, mwae biik alak kole kikisichini kimakosa. Anan ko ngap komwae biik alak kole kikaketar sinye lagok kinyoni eng accident. Mami chi ne accident eng Jehovah. Eng kap Jehovah ko kiingen akot kotomo kemanachin akibo maana. Matin ngo kikisichin ko ki accident eng your family, ko mai accident eng Jehovah, eng kap Jehovah. Kiingen plan chekuket komie. Nai ile akot ngo ki accident akot ngap ikergei bisaskei ile kikile ki accident aitu ngoi. Lakini bo kap Jehovah nemai accident. Tetutik tugul ko kikochobun, ortinwek tugul ko kikochobun. Akot nguno nguibune chenyikisen akilen kikisuppose kesich agei ngu kimasupppose. Ko sobeng'ung tugul komeche inai akikaskei ile ibo Jehovah akongen Jehovah tetutikuk chuk. Ipchi Jehovah tugul choto chaimin chaikere ile ngu kimasupppose ami ng'onyuni. Ingen Jehovah tetutikuk akitebe ngomengen itebe Jehovah ileche amune sami yu. Komwaun Jehovah tugul. Jehovah ko neribech, ribe sobonwekchok eng atkan kora. Indochin Jehovah banwekchok yekikochi inendet kondochi. Lakini ngot kele kakitiktikin achegei akele kingen ole kibendi, koitu kikwaso chechang cheimech amu oindet akine kotinye tetutik cheter. Kacham ole kamwaita Pastor Nyalile kole oindet kaindet masomani kabwatutikchok. Kobate kityo kikochi anan kemong'u akenam mawaso chechoket tugul kedwelane tuguk chechome oindet. Koibu kiranginik nyokobir kiranginik eng metoekchok. Ngipkobire kiranginik amu kakikochigei, koibuni amu mengen kole ngui ichome ne. Kong'ero kole kecham notok koibun as mising, lakini ngikochi Jehovah kondochi sobonwekchok akoib milet nekitinye komatiny kakibune cheuen, ketinye kalyet eng mugulelwekchok kingen kele mi kamang'unet eng Jehovah akoribech. Isaya 43 komwae kolen ako mwae anyun Kamuktaindet netoror nekiyain kole Jacobo inendet nekimimin Israel kole meiywei amu kiatyachin siakurin eng kaineng'ung nenyu. Ami koboten yeibune beek chechang ak yeibune ainosiek komaimaluchin, yeibune maat komabelin. Kas assurance no man. Kale ami koboten. Akot yeibune cheuen ami koboten. Ongelochi Jehovah. Yeibune cheuen komi Jehovah nekiyoin. Na inye neikose rani ile memi yeimi kimakosa. Omi ak Jehovah neng'ung. Ongikochi Jehovah tetutikchok tugul amu mwae sirutik kole tektoi Jehovah lagokchik eng yaitiet tugul. Amabire ichek asista anan ko arawet. Ribe Jehovah ichek yemondoi ak yemong'u.
Imuch kochamchi man Jehovah ibwoti ing betusiek chekibo Job ikingonyo Setani akoteb ako kichamchi Jehovah kotwa Job, lakini kitebi Job kitiem tugul ing oratinwek tugul loindet koisto kayanetab Job, lakini kiiming'ingei Job ako kingen kole kimi Jehovah nenyin. Komuch kobwonchech birutik anan komuch kobwonchech kaimutik chechang, lakini ngomi Jehovah oritinyo ko loiwek chotok komoiku mosiget neo. Chamanikab Jehovah ongenai kele kimi eng orititab Jehovah ako mi kobwatech. Tos mi chi imeche kotes ng'olyo eng yotok? Ko ngomami akure mwalimuiyot nerube. Kongoi Kongoi mising. kongoi ba amu kaing'alale ripsetab Jehovah nebo kotugul, ripsenyi nebo kochulia. Ng'alale asin kebeberta neisubi kiptayat ole kemuchini eng betusiekab nyalilda. Kitabutab Saburit 17 koita 9 komwoe kole iborwo chomyeng'ung netala nekikwong'e inye neisorwo ichek cheimong'un eng eut ng'ung nebo tai eng ichek cheng'etyin. Ribok kou laptetab kondang'ung ung'ena urwetab kebaikuk simatwaa kiptengekinik cheusot unikyuk chekoromen chekayema. Koketyi ing kitabunotok bo Saburi 31 kotet 1 akoi 3 kole amang'un inye Jehovah ameng'alilan akoi. Sarwo eng imandang'ung, epchoi sarwo chokchi. Eku rwande nekim eng ane naung'egei ako ung'egei akesarwo. Amu inye ko irwandenyu ako irimenyu. Ngap komi betusiek cheimi nyalilda, ko ngap imuitoi wile oiyo kakoekeny oiyo taichokchi kidogo kang'wanit, ko tebutiet nyino Jehova eng betusiek cheu chuto. Ngosire Daudi kobwoti nyalilda nekinyalil komweote Saul. Kang'et agenge eng tupchosiekchi kous akosakar kot koyai kumwechi emambabut mi emetab Filistin. Kot kowalak biik chekibo Israel komwaita chekitokotilyonutikab kap Saul kole oroni kakonyoli. Nyekikem korue kemboi kolen abik eityo kemboi manyone ruondo. Kobet kongen kole kakitoi kisach. Komwaati kolong'oti tulondok kochorchingei ole soi, kowendi tumwogik kolyon akolen Daudi ako kinai. Keripchini ano chechuket matinye habari. Tun nyekele nyobityenchi laitoriat kitegen koitu Samuel ak lalet mateb tuguchu tugul. Ko nguno kineis mawe sai campaign macheng or age tugul. Ko ne sanyalilis akobo ng'etkong komnyeno Jehova akine. Ako kamwa eng kitabunoto bo Saburi 91 kotet 2 akoi 7 kole amwoe akobo Jehova ale inendet ole amwechini ako irimenyu kamuktoindenyu namong'u amu sarwo eng mestetab namindetab taritik. Eng koroito neborisiei tukeno kororekyik akinyoru ole imwachini eng kebebaikyi. Imandanyi kou long'et itektoegei. Simeiweisiei iwei kamuisetab kemboi anan kipchabonik chekimwoptoi eng beet anan ko koroito newendoti eng mesundeito anan ko ng'emisiet neborisiei beet akobutyo elibusiek eng ole nekitenen akobutyo elibusiek 10 eng ole nekite ung'ung nebo tai.
ako marikinin. Kangalalep, inyutak taudi, tuguk chenegit, kotinyei tugul. Kangalale kiptayat olege mujini, olda ola ungat. Kangalale urwet, mising betushekab asista nengwan. Betushekab eng emotinwekab ongatet. Ole lala asista kabisa kopelin koto. Ngap koto siyan metit kutereriet. Amu ngwan asista kabisa. Ko yotok ye ikase ile oye nganyoru ko turwan paket ak ikase ale oye kakaikai. Mi kipchabonik chekemwoktoi eng lugosiek yakakolal luget kabisa ko chito ne kaikai ko chito netinye longet netebi. Ambuch komeng'etu kipchabonik. Ko koboisie as nguno ng'alechuto tugul chu ing kanaset nekimwochin. Kang'alale kebebaik. Kale kitun kong'et maat eng emet age kabisa. Kolal maat nekikoromin ak kikiyesta kerkwai kelakta tuguk tugul. Tap koitu chitab mbaret kokobek tuguk tugul, kobek tuga, kobek ne. Nyokowendot akorire as kokere tuguk cheatesak. Talen koker korot nekatuit kole. Nyepkotiar kole komong lagokab ngokaik tugul. Kakinya koit maat kowach kityo ngokiet kamet. Nyokobwa lagokab ngokaik kochut kebebaik. Akebel kebar kome. Lakini kong'et lagok. Kong'et ketiar kele kityo komong lagok tugul. Chekoi koalege kamet kome. Ako kong'et lagokab ngokaik. Unotok Jehovah nenyo. Yotok kebebaik chik asikobit kechut. Yakakobit pichindo ak nyalilda. Tatya kwalenegei. Tebutiet nekateb anyun sirindet ing yo kole ingot ko Jehovah ini komemuch kosorwech ing betutab nyalilda. Koba ne? Koboru kole akot ing betusiek chebo boiboi komatile kiy. Lakini kakeker kele Jehovah ini ko nekimong'u eng kit age tugul. Si awang'u komi tebutiet nenyigis namache keng'alale. Eng kapkelien yun kokateb tebutiet nekole kakeng'alale ng'alek tugul ako kakeker kamong'unet nekitinye Jehovah. Ako tebutiet anyun eng betusiek cheng'wonen che ngap kesa akerichi Jehovah ako kaikai kiuyo mawol amaikase tuget nyi uyo kisis emet. Ko ne netesetai eng betusiek cheu chotok? Tos nyalilwogik chu kakibun koboru kole matakobit togetab Jehovah. Amu ngap komi biik chesoe kowol Jehovah sautik. Ko ngap komi alake che ngap kesa auyo kisis emet. Kakesa kele oye toretwech chichi kosop. Chito tugul nito, kamet tugul nito, kikome kwan, kikome tilyanutik, mami chi age toretwech nito negei. Akome kongi lagok chakilakta ichegei. Nyino Jehovah betusiek cheucho. Amache keba akoi kitabutab Komong'u sikikuye ng'olyondoni. Ngamana chi komakimuch kikuye tugul. Mi luget neo netesetai eng kwenutab iman ak lembech. Mi eutab Jehovah nekim neimuchi kosorwech. Ako ngap komi betusiek cheu tesetai luget neo nebo kwong'ut nele setani eng betusiekab Job. Kokile Jehovah iyonin buch makiyal kong'et. Kiwir asoya akoi indo. Kikochi mokornotet noto amune sikoboisie eut. Akoi kole Jehovah okay, soso ngiro. Kosakolaja tai kotokochomegei chito. Lakini nebo let kosis akibor Jehovah koek nebo iman ak kayanetab Job koek Jehovah koek Job nekitonone imanitab Jehovah. Ko ngap komi luget netesetai nemoche kole setani kokikyi Jehovah amu kale kiberur ak kiribe. Lakini ngap kobit tuguk alake che ka akwa Jehovah tuguk chemakikuitosi. Eng kitabutab Komong'u 33 kong'ololi kole eng koitetab 11 king'ololdos Musa ak Jehovah togoch eng togoch. Kounotok kikere kap Jehovah kong'ololdos. Lakini kameche ketoune koitetab 17 ak 18
Kokit kong'ololdo Jehovah ak Musa kolechi Jehovah amutin olondoi kotoune kolecho ko kakoingelelit bichu kot ko makoi taamut ngoyok malaikaisiekab Jehovah asip kosisin yeto akomutak akokono borotet lakini manyone kolechi Musa makibendi akichek ong'ya ako barkab Jehovah kolechi Jehovah songebe kayan kebe tugul kotebe eng koitetab 18 Musa kolechi akilechi anyun asoya ale iborwon lilindang'ung ako kilechi achamdoin yeindanyu tugul kosirtoe taing'ung akamwaite kainetab Jehovah eng taing'ung akoyochi nemie nayochini nemie akobor chirirenetab kei inendet age tugul noyomei abor chirirenetab kei ako memuchi iker tokenyu makere chi akosop akile Jehovah keru mi ole nekiteno oldo amutin akitonone rwandanoto barak ak asirta lilindanyu andai rwandet ole betat akatugenen eunyu akoi asirte yeityo aiste eunyu anyun asiker batenyu ako mekere tokenyu Babareke ng'olyondoni wikisiek aeng amoche akuye ale ne kakuyetab ng'olyondoni kale Jehovah. Netai ko kale king'ololdos Musa ak Jehovah tokoch eng tokoch. Ko ng'yemi kotebe Musa Jehovah kole iborwo lilindang'ung. Ko ne nemoche Musa eng yu angakoker Jehovah tokoch eng tokoch kalya sikole iborwo lilindanyu kole Jehovah makere chi tokenyu akosop. Ko ng'yoborye akuye kit agenge Inga king'ololdos Jehovah ak Musa ko kimoche Musa kei nesirei kimoche koker lilindab Jehovah ak maketab Jehovah ak tetutikab Jehovah ak kabwatutikab Jehovah. Amoche si aker eng tai anai ale ne nenyone eng tai une sobenyu ole kibendi kole Jehovah aja mekere noto amune amuni luget neo nekitoigei eng kipsengwet ng'ang'utiet 12 koitila kotestai akoi 12 ko kale kitonon setani kokirinda Jehovah akotoi luget kole maibo iman Jehovah amakiyoni amakoi kimong inendet baunatenyi kokikilumda eng oret nekimokonyolu ako ngotatau baunatet nelel akochini chi tugul uru nebo Jehova bai korot age tugul chi nemoche mami haja nebo ng'atutik mami haja nebo ne ako tinye ko ikim ako imuchi imong'ugei kityo ngoni chi tugul Jehovah. Can God be trusted? Une itondab Jehovah. Ko eng sobenyo tugul amache anai ane kenyisiek chuk akoi tai olin kibendi. Amache anai ale ne nemoche kwa Jehovah kenyini nyone kwaakse ne. Amache anai kit age tugul. Amache si anai tai. Ikase uyon inai asi inyoru nokilen assurance Ingereza. Koleji Jehovah maunot. Cheiyono ak chetienokei. Ko cheiyono akot ngomekuye ole kibendi. Ako aeki lakini masibi inae eng let baadaye. Koleji mekere tokenyu andai rwandet nekibetak ne noto ko Jeiso. Akatugenen eunyu ak nyekasirte iker let iker batenyu. Kakuyenyi kowalu Jehovah tebutikyok ako walu rirekyok. Ako ngap komashe kenai ole walundo Jehovah. Akoi tun kakosirto inai ile anga kikewal sautik amana. Nebo aeng kowalu Jehovah amenae nae biik alake akwa Musa tulwet kotebi ak Jehovah lakini manai tuguk tugul chekatesak. Akoi kowek Musa nyelen kowek olile biik tokene akelechi acha kebarech kele onginde sitit korok kekere toket. Kakere biik lilindab Jehovah mekere inyendet yoto. Ingap kokakowal Jehovah sautik amengit. Tabutab Daniel 10:13 akoi koitetab 20 kisa Daniel akorkutkei wikisiek 3 akoi tun koit Gabriel kole Daniel neichamat tanyo kikiwal sautik wikisiek 3 le wikisiek 3 kokoimnyano kiwewe China siweke kole acha mengen kikiwal sautik kole kinye betut netai koketau irukutkei kole ngoit Daniel acha akinye ang wikisiek 3 21 kokolya
Kole jaja mengen mi luget. Kinyagach atarre naibu walutetab sautik chekakewal keny. Ketuyo luget eng oret. Kebar kebet 21. Siachilil anyun nguno ko kokibar kepkanyit Mikael ngolin Jeiso meto kecheretab laitornatet akole kitigani kakotangoi Jesawilian. Kale nyokonam was kele jas ibanyo korok ndaiwa en sautik ibarte ikoite siweke nyeken katalge kuroi. Kami luget kiptingit netesetai eng sautik chekikewal lakini kokitembel eng oret. Tos imukoksei yukilen matokas Jehovah, tos imukoksei kokakosirto lakwet, tos imukoksei kokosirto manung'otiong'ung, tos imukoksei kokakomyan chito kabisa komach kochot ako kairirchi Jehovah bile ngomakostoi. Kakikewal sautik chotok keny amainai. Ako nguno inai ile kami luget netesetai ak tun kiborun amune. Koni kale masikenoe koiker togetab Jehovah lilindanyi eng tai. Ako tun kakosirto iker let ak batetab Jehovah ikuye ile apritoike buch akikishekewal sautik chu kitambo ngotarete Jehovah. Nga masikenoe eng tai ko yekiker let keker batetab Jehovah kenai kele nga kikewal sautik chu amanai. Ongemuite akot ing betusiek chekaimenit emet amakikuitosi. Ambache kotakaimwe kibuch metiet kemboi mutai telen iker ile kakokurenie. Kadi kwawache nebo kwangut kotoriep kurget kokai kibuch metiet komach kobarar kemboi kole kobarar chito ngotorete Jehovah. Simakimwe kamuktaindet kemwechi yoindet kelen oloto ole mi sarunet akot ing betusiek chekaimenit emet akiyech mutai karon kekuye togetab Jehovah. Nitasamen yung kainetab Jesu. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko tebut? Ngumami ng'olyo tesetai Pastor Mui. Kaimutwech kenai kele mi tuguk che eng kasarta age tugul komakikuitosi kele mite Jehovah. Saet nekikebirtegei eng kasarta nekoi, nyigisindo nebo koimutik chekikela kotab koit kasarta age tugul nekikere kele anguyo mami chi nekaswo. Tabisa eng kasarta age tugul tekesu saet igere ile huyo ngumasir kimungujogutab kot. Ko ameche kengalale akobo ripsetab Jehovah. Amu Jehovah kotindoi rirge. Jehovah kobo koigeny. Ameche ataune ripsetab Jehovah eng yu ak kandoinatetab Jehovah ko yetindet. Inendet nelumdoi mugulelwek ak sobonwekyok. Kitabutab tienwogikab Kalasunet 18 koitenyi 2. Ameche asoman ng'olyot nemwoe kouni kolen. Kale Jehovah ko rwandenyu ako irimenyu ako sarunindenyu, kamuktoindenyu, rwandenyu namwechini, long'enyu ak kainetab yetunenyu ako lumeiwondenyu nekim. Ngiro 18 koitetab 2 ko koib Jehovah koek inendet neribe biik mising ko biikchik. Ribe ng'ony komugul ak Jehovah. Kong'ete tabandage akoi tabandage koribe Jehovah ng'unyuni. Ribe sobetab biik. Kanyo korir Daudi ko kakobun nyasutik che nyikisen eng sobenyi amu luget. Lelutiet nekalel kobar askarindenyi neo. Kakomut kwondonyi nebo askarindet. Kanyo koek kwondonyi. Tindoi luget eng Filistik ak bororioshek chekinekite ko laitoriat eng Israel. Sobondonyi komitei ng'oiyondit ak nyalilda. Korir Daudi anyun kole Jehovah irwandenyu. Ako inendet ko irimenyu ak sarunindenyu, kamuktoindenyu, rwandenyu, namwechini, long'enyu. Ngomwoe Daudi ng'alechu tugul komwoe eng nyigisindo tuguk chemang'une muguleldo. Ameche keweke keng'alal atindiotab lagokab Israel.
Eng lagokab Israel ongen atindiot ne komite emetab otwognatet eng Misri. Laitoriat Farao komele kirire lagokab Israel. Kibirto nebo kongut. Ingisoman eng atindiot mising ikose kele kinyolilso lagokab Israel kemboi ak beet. Nai ile kakoyokto Jehovah Musa. Kanget Jehovah koboisie kamet koek cheplakwet. Akemutyo koinge kutab ainet nekimite tibikab laitoriat, tibikab Farao. Ako kwonge lakwet nekanyo kobun ainet. Abwoti ale ainonoto ko ainetab River Nile. Akonyo lakwet nekiunegei tibik amu eng betusiek choto ko kicham ko eng kalimbaga ko tomo koit chebin chekikichobe kounegei murenik yumbore kounegei tibik eng kuyage. Ongotuiyo tibik 10 kobire story akobire atindonik akounigei akosinyegei eng koita. Ko murenik eng kimasin kouno. Ko eng atindiotab lagokab Israel tatekekere ineni. Ango kabut tab kekeri komi lakwa manyorut kitikin. Lakwanito komakingen matakongarngar lakwet. Tomo koit ngot arawek chetya. Ako makwer koristo. Makwer ne. Lakini kakonyo lakwet. Manyokonam cheptip chukai komemut. Jehovah sinai ile Jehovah ko ribindet. Kere nyalilda nebo lagokab Israel amu kingakealda Joseph kotebe emonoto bo Misri kemut lagokab Israel kwai boisionik. Biik chekiteje pyramids chobo Egypt chobo Israel en Misri ko lagokab Israel. Amu kitech kimengwet kemboi ak beet. Nikikiboisie taget kabisa ketije kimengwet ak kebire biik kotindoi pchoritit. Ako pchoritit nekingekwer chito kotyongu kebebertab borto. Amu kimukolochi ngor lale maat eng emet. O maat eng kong'atanatak bo emetab Misri. Birtoge lagokab Israel kemboi ak beet. Waktos mami ngutruondo. Kingetin kiname cheboisiek kekereit. Ketyori alak. Keketi alak. Kikereit alak kobutyi kotar ngang yun akopot. Kotyeche kimengwet yun alake. Koibu alake suswek amu kisokokimit kimengwet eng kotab suswek. Ko kechenge suswek akecheng sogek. Sikerongyin beek tutikin. Ak ingen ile emonoto kochang ng'aniek. Kotuiyo ng'aniek ak keldo nemami kweyot anan komami kambut. Kobore koik borto komangu korotik eng kebeberta nebo borwek. Konyolilso lagokab Israel ngakong'et kimengwet konam kouit kong'etu chito eng yoto. Imuchi ing'etu akoi mutai. Mami chi neboin. Inyolil lagokab Israel kemboi ak beet. Kebirtoi kemboi ak beet. Kebore alak. Eng nyalilda tugul nekikas bichu komelen kiutye Jehovah. Mautye kamuktaindet amu Jehovah kotindoi rirgei ako Jehovah kobo iman. Mautye Jehovah biikchik eng kasar age tugul. Jehovah ne ribindenyo ako yetindenyo ko chekirib lagokab Israel eng emetab otwognatet. Ko notok amune nekinyokosir Paulo eng atindioni eng kitabutab Korindoik 10. Omwa Paulo ng'alek cheu chu kole chekitupche koiteni ko agenge Korindoik netai. Mameche oegu chemongen ole kimite kwanisiek chok tugul chebo keny kuroretab boldet. Akibun tugul nyanjet kwen. Akikibatsan tugul eng Musa eng boldet ak eng nyanjet. Akiyam tugul amdit agenge nebo tamirmiriet. Akiye tugul eet agenge nebo tamirmiriet. Amu kiet tugul eng rwandet nebo tamirmiriet nekisubi ichek aki Kristo ko rwandanoto. Kamwa komie Paulo kole mameche outye tuguk chekiyookis eng lagokab Israel. Ne nekiyookis kikinyalil. Kikibirto kootwogik. Boisiek ak chepyosok, lagok chemengech manyoronik. Nyalilda nekinyor kemboi ak beet ko kibirtogei lagokab Israel.
Ako kure kamuktendet kole Jehovah tos ikosechi, tos timi kobotechi. Ameche kenai kele yekamwa Paulo kole moutye tuguk chekiyookis eng lagokab Israel ko kinyoliso eng kenyisiek chechang komi emetab Misri. Mwa kele kenyisiek 40 kenyisiek 400 sikobit komanda akwa emet nekikoi Jehovah kabisa. Eng nyalilda nekinyoru lagokab Israel eng kemboi ak bet nekikibirto icheket manyor boroindo koba hekalut, manyor boroindo kosa kamuktaindet, manyor boroindo nekile oye ongetuyegei kesa anan kebe ketuyegei boisiek kongalal chechwak kongalal chepyosok komasi kimokomi boroinoto, kimi otwognatet ak nyalilda. Eng ngwonindo nekinyor bichotok ko nakamwoiwech kole kimi Jehovah ichek. Kingomong Jehovah kakeeny arwetab kejir, kaketoi birutik 9, birutik chebo mororochik, birutik chebo tuga chekakomionso, birutik chebo isirek ak birutik chekibo ngot kowalak beek inga Farao koek korotik angot beek chekimite terenik ko kibor Jehovah eunyi timakasit kotwa muguleldab Farao. Siku Farao nguno eng tekesiek tutigin chebwone eng tai ko kikoesio Jehovah. Eng birtoenwa nekinyalil ko kindo Jehovah lagokab Israel eng kembounoto kolech ongemande ko akecheng arwetab kejir keeny akenam korotik kende tugatuk chebo kurgatikwak. So konyo malaikayat nekisirtoi kemboi kot age tugul nekimokomi korotik ko kikibore taita. Ko kindochi Jehovah icheket akorib lagokab Israel eng otwognatet. Komanda icheket kosub laitoriat Farao ak askarikchik. Kongotokomi banda kokakoit ngekut nebo ainet nebirir, araraita nebirir. Kongotoben bitonin ko ainet. Kongolen kowek koker let koker Misrik askarik kobwone ak luget neo. Wakyo akorikyi Musa kolech sorwech. Kale kimi boldet nekikibatisonchi bichu nekiuri icheket kemboi. Ako kimitei lapkeiyet nekinyone kemboi neu tait nekikwengdochin oret sokoik banda nebo bet ak banda nebo kemboi komat koker chi kole kapira asista anan kanyalil eng yu. Kowal Musa kokakoker kale kimong mat koker Misrik. Sokokochi nafasi Jehovah koyatak ainet nebo araraita nebirir sokolanda koba bitonin. Kikere eutab Jehovah kele inendet nekirib icheket, inendet nekisor icheket. Nekiyoto ainet ko Jehovah. Nekiribe Misrik simatik mabar lagokab Israel kokes tugul ko ki Jehovah. Kokinkomanda lagokab Israel ko kito nekibwaak masin konai kole kimi Jehovah koboto icheket. Ngolyondoni nekamwa kole ribindet kokergei ak ngolyon nokilen ogiliot. Ingiwe kotini kometindoi ogiliot kosuman ako koimin kirwogindet. Amu kesit nemetindoi chito neingen kole ongen chichi komie komagoi iribgei inyegei. Mi kasarta age tugul nekimuchi keratin maamu koilel lakini amu mami ogiliot nekoribin ako ngalal kongololji kirwogindet nebo kotini sikobit kosorun. Jehovah ko inendet ko ribindenyo, ogilionyo neteleli kemboi ak bet eng taitab Jehovah ak taitab ngatutikab Jehovah. Ngatutik chekikebut ak ateboshekchok cheyachen koteleli Kristo eng taitab Jehovah koborto eunyi akolejin kwanda nekikitora ongen Anum, ongen Joseph, ongen Edward, ongen Salina. Eng taitab Jehovah ketindoi ogilionyo ne eng bet ak kemboi ko inendet nesorwech. Tab kouit sobet neketindoi eng emoni. Kot kakeker kakosasech biikab koinyo, kakosatin manung'otiondengung anan ko osotiondengung. Kakosasin lagok amu kristianatet netindoi, nyalilda nekainyoru nebo miondo, kaimutik chekainyoru chematakoba lagok sukul amu metindoi rabisiek.
Koi mutin tuguchu ko changa ko tisisi le Jehovah imi akai anan gimeto. Kula ga Israel ni gisis kapsa mugulel we kwa kule Jehovah ga ko me mugulel. Ka ga roga se ago ma ge role anole gi mujini. Ke bar we ni tagele Jehovah ko bayman. Jehovah umi embetu teng betut. Mat ke utie ko ule ma utie la ga Israel kam Daudi in jena kala suneta man sit ka tabaeng. Ko Jehovah ko inendet ni ribo. Embetu shikap ngoyon dit atendei punikyu chege muta. Kutjen kole Jehovah kuribinde nyu enkasarta na ui. Engartam ko tamanak tasap kumwa kole Jehovah moting kialel me utjeno memeto rirana iribo motingage ndanat kele kialel akyabar yuria akyoy bosu tyondeni rirana ga muktendet sigunet ne nege ne ba muguloldo onege tiaj Daudi in tendo in bogalagenge agartamangwan kumwa ko rire kole Jehovah riputinyu amuotindo ibunik chegeblambe chonik chemwoitona chengalek chenyigisen ak ngalek chengwonen koman tia biik chengololenech nga tia biik chechomech tia biik chemwoe ngalek chenyigisen ningikas kabisa kakemwouni ile mawendi kanisa natakai katebi kalen betusiek chotok ing betusiekab Daudi kokimik biik chekingololi ing kwenutab lagokab Israel icheket kosas kabisa Daudi kale kitindoi chito neribech eng kasarta neui eng kasarta nebo pichindo umat keutie atindiotab Israel kokamwa nekamwa Paulo kole chekitupche mameche oibu chumongen utikikibatisan icheket eng ruan eng boldet akoe beek akwa makatiat nebo mana nikitnyonen kipsengut akonyorugei kimokobatishe ki kasingung kityo iamishe kale kiamis alake kopek amjetis ak amitwogik tindoi chito rubet nenyigis koutie Jehovah kole kabunu Jehovah tuguchu matindoi kongoi kongotorete Jehovah akichek sikenai kele sikesobe sikebendoti sikesoptosi ketindoi chametabgei komainyende imyoni ra betusiek somok kokabaibaitu ipkemut kekerin eng sipitali betusiek mut kokabaibaitu ketebenen kele iune ra kole oye makase maya amuchi am kitikin betusiek temone ile kakimitu kamuchi awendot kekonin mukwachit iwendote melen inyeche kalechata ako melen daktari kai daktari man kimnatet kokonin kerichek chakakonin lakini Jehovah ko nendet ne kimnatet nemuchi koribin eng kasarta age tugul nebo ngoyondit nebo nyalilda nebo myondo nebo ngwonindo age tugul ongemangu Jehovah eng kasarta nyo ak sobenyo kongoi mising amechat kotko mi chi nemuchi kotes bolyo ko boroindo ni Kamejat jesi in tiendo neleni mautien Jehovah takikoutien Israel mautien Jehovah takikoutien akache komune mesindeita akomangji laboyet kongoi mising eng tiendo kaibwatwech kabisa mautie Jehovah kongoi maketindoi chi atachi chito nerubei Kongoi jamanekab Jehovah kale mautieji Jehovah takyakuutie Israel mautieji Jehovah kanetetab keno tabrani kengalale akobo toretet kobun kaptisisyo kewekte lesson keker akobo kaptisisiet komangalale kaptisisiet nebo kipsengot ak boisiet neke nguno nekakomwa Pastor Nyelile eng nwokindo ameche amwa ngoliot kitikin akobo tupchet nekikituye eng wikisiek somok chekokosirto ak kengalalse kengalale akobo Jehovah nekiotei komwa ngolio agenge nekale tilil kapkoros tilil kaptisisyo atebe alechi kaptisisiet nengalale ko ngo kongoro komwa akobo kaptisisiet nemitei nebo Kalenjin nebo Nandi
kole yawendi kapkoros akakoite samutik muguleldanyu eng kapkoros akaweke ko aketiso kale kakakenyoiwo kakakoporong'etab kat amu kale tuguk chekietanutik eng kapkoros nebo Nandi anan Kalenjin kale ko etanutik kora chemi bukuit kale ngokatar nebo Nandi kotinye aunet nebo bukuit so kole kikimiti kapkoros kole monyoru akwech ng'alal ng'olyo nekile kikoru akwech biik chechang ng'ololwech kolen kalya mobwonchi Jehovah ngot kebendi kapkoros akiip tengekwokikyok eng kapkoros keanyinyech akemong'u eng kapkoros kokakianyinyech nandiek eng korotikab kwesik ak nego kotonyo makene rani kotikebe age nemakingen akakeker ne konda kimni kekeras bikyok kele achek biikab Kalenjin kikuitos eng ng'alyotab kaptisisio akoi eng betutab rani kobate kityo kinetkei ole kimuchi keboisioite kaptisisiet nemite kipsengwet nebo Jehovah nemakiyae eunek eng yu ko cham koba murenik luget ko ngobar murenik luget ak kobar tuga ko anan koba boriet nipkebaregei ak biik alak kekirindoi eng kiwotet komuch kowek komakomi murenik alake anan komuch kowek tugul chu amakomi chun bo kimasin ko amawek kotuiyo koboto lagokwak kwae nandiek kito nekikure kanyinyet kwae tisenetet nikotis nikeba kenyartet asikobit ketumda korotik asikobit ketis ichek chebunu luget asikaketis kotuiyo koboto family nenywanet kemwa kele kakianyiny amakomiten ng'ekto nekopkobit eng olokokaba lugetnywa kimi kapkorosusiek ko kapkorosut kounotok eng betusiek chekimite tai nebo kaanyinyetab kei kimi kapkoros nekimi emoni king'alal ak tupchonotok akemwa akobo kapkoros nekiboisie kotom konyo Jeiso nekimitei kotisindet Aaron nekiyae boisiet lagokab Lawi eng boisietab tisenetet eng hekalut nekimite nebo kaptisisio nekiibe ichek atil tengekwokikchik akokoito konde arwetab kechir yeityo kotil arwetab kechir eng rotwet asikobit kotumdage korotik aketach korotik asikinde tukatukuk chebo hekalut orit ak eng betut agenge nebo kaanyinyet kale nyikwas nguno tisindet neo newendi ole tilil mising eng hekalut koibe samutikab ichek tugul chekiakobwa ak kwesikwak ak moek ak kotil nego ak kende korotik tukatukul ko tisindet nguno koibe chuto tugul koba taitab Jehovah asikobit kosom nyoetab kat kwa niaba nebo bichu tugul kikokon korotikwak kobwa orititab hekalut ak keyai kanyinyet ak yeweksei tisindet neo kokas Jehovah samutikab ichek tugul chekiakokoito korotikwak kale king'ap konyo Jeiso kobet akanganato kokikartat Jeiso kemwa kele kakokeskei boisietab hekalut nekimite emoni ak kakiwekas kebe hekalut nebo kipsengwet netisindet Jeiso inendet akotiseiwot kong'ololwech bukoini rani kole toretet kobun kaptisisio yutou ko kwenkwenut nebo ole tebe Jehovah ole bunu toretet age tugul ole mi boisietab nyoetab kat ole mi boisietab walunoikab samutik kyok chekisome kotugul komitei komong'une kaptisisioni mitei Jehovah iro kitabutab tienwogikab kalosunet somok koitenyi kwang'wan komwa kole arirchini Jehovah eng kutinyu ak walwo eng tulwenyi netilil ng'alale ng'olyono kale tulwenyu netilil ameche kiro eng 14 yuto kora yani tienwogikab kalosunet 20 tienwogikab kalosunet 20 koitenyi ko agenge akoi somok kole ingowalun Jehovah eng betutab nyalilda ingoetin kainetab kamuktaindetab Jacob ingoyogun toretet eng hekalut ak kotin kobunu Zion ingobwat kokocheneiguk tugul ak ingocham tiseiwekuk chekibele
Kongalale akobo ng'aliotab tulwetab Sayun. Kongalale akobo hekalutab Jehovah. Ko yuto kongalale akobo boisiet nekayai kabtisisiet ole menye Jehovah asikobit kokon toretet nebo samutik ak mugulelwekyok chekisome atkai tugul. Nyolu keker boisiet kale kitabutab boisionik. Kitabutab boisionik tisab koiteni ko 48. Komwoe yoto kole kokasoman boisionik 48. Komwoe kole ako mamenye inendet netoror mising korik chekiyae eunek kou yemwoe mautik kole ng'echerenyi nebo laitornatet kipsengwet ak ing'ony ko ng'echeretab kelyekyik. Kang'alal koborwech Jehovah kole mamenye Jehovah ole kikiyae eunek. Menye hekalut nemite kipsengwet nema hekalut nekiyae eunek nemite ng'ony nekikitorete biik keyae nyoetab kat ak senotet tugul. Lakini hekalut nemenye Jehovah ko nemakiyae eutab chi. Lakini hekalut nekilemdo Jehovah akobo boisietab toretetab chito akoi sorunet. Eng nitok komwowech kole kitabutab Ebrainik 4:15 akoi 16. Kole amu kitinye tisindet neo yekinai kele mite kabtisisio nemite kipsengwet neyoe boisiet, ko lazima ole mite kabtisisio komi tisindet. Mi tisik ako mi tisindet neo. Kekere achek rani tisindet neo nekale amu kitinye tisindet neo nemaimuchi kokaswech nyalonatoshekyok. Ako nekikiyom mite chito nengap komuch kokas kityo nyalonatoshek amengen akot kole nyalonatoshek chotok ibune kou ne, ng'wonen kiasi gani. Kase kityo ana kole bo kwong'ut anyun. Lakini ngeba ngorit komengen mandoi makas kiyot king'wan. Mengen kiyotok king'wan ikose. Lakini nitoni ko kale kitinye tisindet no nemakaswech kityo nyalonatoshekyok ako nekikiyom kou achek eng tuguk tugul amayai tengek. Kale ongerikyi anyun ng'echeret nebo mieindo eng nyikanatet ak kenyoru rerenetab kei ak kenyoru mieindo netoretech eng betut nekinyolili. Kitinye tisindet neo ne notok ko Jeiso nekiwo asobit kotonon eng taitab Jehovah, nekikochin echek tugul samutik ak mugulelwekyok, nekikochin echek tugul kituchini tengekwokikkyok asikobit kora milenyo koek kiloi arwetab kechir eng kapkorosut nekimite emoni. Yeityo koib taitab Jehovah kwanda ak samutikyok tugul chekisomei kewol kobun Jeiso amu kisoe eng oretab Jeiso nekale mami chi nenyone Jehovah amaengane. Yosa kesa kainetab Jeiso. Kokas Jeiso, konam Jeiso koib taitab kwanda akowek walunoikyok kobunu ng'echeret nebo kabtisisiet nemite Jehovah inendet. Kale Jeileson kabtisisietab kipsengwet ko ole mi toretet nekitoreti mosongik, toretet nekitoreti ichek chematinye kwanda, toretet nekitoreti ichek chemite eng nyalilwogik cheterotin. Kowolu Jehovah yemitei kwae boisienyi notok bo chito eng toretet kobun Jeiso Kristo yemitei kabtisisienyi tulwetab Sayun netilil. Kale anyali tulondok bunono toretenyu kole bunu toretenyu Jehovah nekei kipsengwetisiek eng ng'ony. Kale Sayun kale ko tulwet ole menye Jehovah nekararan kosir tulondok tugul. Yemwoe chicho kole anyali tulondok komi tulwet agenge nekararan kosir tulondok tugul. Tulwet ole menye Jehovah, tulwetab Sayun. Kale kapkorosut nemite kipsengwet kale ko oldab sorunet. Ole kinyorune sorunet, ole kinyorune nyoetab kat nebo cholwogikyok ak ole kinyorune toretenyo nebo nyalilda. Kale oldab nyoetab kat nebo cholwogik ole kabtisisioni. Kale kabtisisioni ko olda ole kinyorune kimnatet kobun Jeiso. Kabtisisioni ko kale ole kinyorchin ripset nesire ripset nekikoitoi eng olda tugul eng ng'ony. So kakiro kele kaka tindoi kamanut neo kabtisisiet nemite kipsengwet ako nenyolchinech kenai achek ko kibik nguno kele nyolunot keboisioito ano kapkorosuni asobit kotoretech. Lagokab Israeliek ko kale kakimwa ko kale kiibei kingokakolel chito koibei
tenga kwogik ako ndar watab kejiri atya kotele ako ip korotik chebo arwetab kejiri eng betut nebo kanyinyet betut agenge no newendi tisindet ole tilil mising eng kenyit agenge safarit agenge kenyit ko ichek tugul che kiakokoito korotikab kwesik ak moek koba hekalut ko choto chache ingen kamanutietab kapkorosuni amu ikonyi tisindet no kowek konai ngotu kakinyoche katenge kwogik kwak akitilil aketinye kibukto lakini age tugul nekimaboisie kapkorosunotok komekonyishe akot eng sang amu ikonyi ine nekimaikoite eng notok komeche kenai kora kele kapkorosun nemite kipsengwet konyolu keboisie amu makokikany chi nemangu kapkorosun nemi kipsengwet ngotko mami kii nekikikoite kobo kapkorosunot ngotko mami samutik ab mugulelwekchok kikikoite kobun Jeiso sobo kapkorosun nemi kipsengwet komakokikany kiy amu mamitei makiboisie makisike keljin kaptisisionotok lakini mitei kaptisisioni akobo achek asikobit kenyorchi toretet siemwoe kipsengwet kole atoretin eng betutab nyalilda akimitin andein rubeitoinyu nebo eut ko boisiet tugul ko senda nebo boisionik serunet nyalilda nekitoretin eng nyalilda keyae kaptisisionet kipsengwet komitei Jeiso inendet ak Jehovah koyae ng'olyondonitok bo toretetab chito. Kale kitabutab tienwogik kolasunet kale kokimiti kayanenyo ak Jehovah ko irimet ako makiterteri. Jehovah ko irimenyo, Jehovah ko makiterteri. Yeking'ololi akobo kaptisisioni kekere Jehovah ko irimenyo. Yeking'ololi yekenai akobo kaptisisiet ikere Jehovah ko katerterindet neiterteriwech nyalilwogik. Kale yae Jehovah kitabut tienwogik kolasunet koboru kora kole yae Jehovah tuguk cheechen akobo ichek cheimong'u inendet. Kimong'u Jehovah, yeimong'u Jehovah koyae tuguk cheechen akobo inye. Kitabuni kale konetech kole walu ako kerekong kanetisietab lembech. Kameche amwa nitok kityo ng'onenwokinda siketar. Ng'oliotab kanetisietab lembech eng yu ko kakimwoe lesson ini akobo ng'oliotab ng'alek aeng. Kamang'unet ak yomset. Ngap keng'alale akobo kamang'unet ko kale ichek eng ichek tugul cheimong'u Jehovah kale kotoreti Jehovah ichek. Ngeng'alale akobo yomset kekere shetani koyome Jehovah. Kiyom Jeiso yekingap komut ine kwo ng'atet atkinye kowo Jeiso ng'atet ko shetani akot koyom kolochi ngot koiwe weritab Jehovah iwal makatiandani iwal koik makatiat amu kakwam rubet asikobit yam. Kolochi ngot koiwe weritab Jehovah ichortegei itorombeni olin amu kikisir kele tundochi malaikaisiek simarusin koita. Kong'alale koboisie sirutik koyom Jeiso eng oret ko kiyom Jehovah. Kolasyu mitei betusiek che ngap kemitei eng wakati nekinyolili anan akot ko ngap ko makinyolili lakini kimeche ketiem kiro Jehovah ngot ko tos imuch kwai kiy. Ui kitiem shetani ko tiemisioni ko kiyom. Ko nyolu kimong'u Jehovah kele toretech eng betusiek chekinyolili. Ak eng betusiek chekinyolili eng iman kebechi inendet kitinye kamang'unet notok kele kaswech samutikchok akowalwech. Lakini ngap komite kit age neimeche eng makeng'ung ak ile ameche aker anyun Jehovah kwai rak nito. Ngoto kaka Jehovah naotei ko Jehovah nebo iman kolia maiwo kiy. Itau yomset nekatemong'u Jehovah koun eng makenyi. Itau imake eng makeng'ung ko kaiboisie eng oret neu kiboisie tani koyom Jeiso. Amu kemach iproven ile ameche aker kimnoteng'ung ngot imuchi iyai ni. Lakini mainai ile kakakim Jehovah kale iyan korok ile kim Jehovah asimong'u. Metiem ilechi ameche akeren ale imuchi iyai ni asikobit imong'u. Ndoune kamang'unet atya iker kityo kito neyoe Jehovah nebo kwong'ut. Ng'olyondoni kapkoros ak ng'oliotab kamang'unetab Jehovah bikyok ko kanetisiet nebo tuguk chechang chekinetigei chemabeku eng betut agenge. Ngotoreti Jehovah asikobit kenai ak kimong'u inendet egosiek tugul ak nesirei
kotoretech asikobit kebwonchi inendet. Ngasoman kityo ng'olyot agenge nemite yo, ko kale tilyandetab kabtisisio nebo Jehovah kokochin tienindet koyan kole biik tugul ko kiptengokinik amanyolchin chamyetab Jehovah koitita. Kale akomwoe kole katyaget kotiegei imandab Jehovah ak mieindanyi kityo. Yu kabtisisio ni yekiro kabtisisiet kenai kele kakiptengokinik chemakinyolu. Ko yemakinae kele kakiptengokinik chemakinyolu kebechi kabtisisiet. Igere chito kakimwae akobo Nandi anan kalenjin kabtisisietab kapkorosut nebo boisietab tisenatet nekibo Nandi. Ko kimokokeyochin chito tisenatet nemakingen kele indo tengekto. Kingonyone chito tengek ko kele notice kingen kabisa kele kokolel chichi. Nyoljin kabtisisio. Kabtisisio ni akichek chekiker Jeiso anan kabtisisiet kenai kele kikiptengekinik chenyolchin miendab Jehova kityo. Kebechi kekoite samutikchok asikobit kewolwech Jehova eng oret nebo chomyenyi. Ameche akochi chi netesei anan ko netebei asikobit kemwa kele tos kinetyigei ne wikit nerubei. Ng'olyot nekotes eng yoto Ramaru kokamwa sirindet agenge kole amune sikere kotinye mising biikab Jehova nyalulnatet eng betusiechu komu tiegei kimnatetab ng'omnatosiekwak ak kimnatetab simoloikwak kosir komong Jehova. Amekochin kipsengwet kobarta eng orititab sobenwa kole tetelunatetab kimnatetab Jehova. Amu kimong'u somanosiek ak kimong'u kimnatosiekab itonwekyok ak nautikyok kosir Jehova. Ko nekamwa kole katerteret neo eng kaniset komoche kimong'une ng'omnatetab somanet anan ko konetisiet anan ko kakiletabgei. Ako katerteret neo eng kapchi ak eng kaniset ak eng sobeng'ung inye akane ko ichek chekwetekei kipsengwet betut age tugul eng oretab saet ak chemi atkan kora kocheng'e Jehova kou kit nekicheng Jacob eng Jabok kokwetekab Jehova eng saet kot koech. Ngot ko makieku chekitebe oretab saet ko kale inendet netebe ole ung'at nebo inendet nebo torornatet ko neimuchi kotien tiendo nebo katerteret akot eng betusiekab nyalilda. Ko tos kitiegei ng'omnotenyo mising amu ngotawe benki kole amuchi basom chepkonda kameche tilia kole kotos alia atinye angen daktari nemite Eldoret tos ibang'ololchi kokerwo ng'olyondoni. Tos kitiegei Jehova ile atinye ng'onye atinye ne eng yun kiasomane bait yu tos alia. Ako ngot kemete choto tugul akinde kelyekab Jeiso kele Jehova kikono tuguchu tugul kobate kande kelyeng'ung amu among'un eng ng'olyondoni. Ingen ole moe boisie mongen ki age tugul. Kokonech Jehova katerteret ako ngoi kakenyoru katerteret noto koteche kayanenyo mising kosir yekitiegei ng'omnatosiekyok ak kimnatosiekyok achegei. Ngotoretech Jehova sikobit kebu cheikenisie akotiegei Jehova kotugul. Kameche ates ng'olyon nakamwa kole kitabutab tienwogikab kalasunet ng'alale nebo komut kasi kole kokimiti kayanenyo. Imiti kayanenyo eng kasarta age tugul nekimuchi kesa ako makiwolwech. Tab kesa kot kele nguyo kimotokase Mungu sauti chu imete saet. Ikimiti kayanenyo tienwogikab kalasunet. Sikenai kele mi saet nekewalu ra, mi saet nekewalu mutai, mi saet nekewalu kenyit nenyone. Ingokake Jehova kotos imuite. Obwoti atindiotab Job kele Job ko kinyalil, kibet lagok, kobet kiagik tugul. Leti komyan akonyor miondo neya nebo mogondosaik. Kot kole chepyoset iye maamuchi ango Jehova na koibwoti ile toretini ingenyalil eng kokeny.
Kotab kosis Jehovah ibkebwat kele ngumo komi. Ikimite ngalechu kenai kele kibune nyalwogik magi biik chetachi kikobun nyalwogik kokone kimnatet eng kayanenyo sikenai kele ngamaachegei cherech akokonech kimnatet kebe eng banda nebo kristianatet ak ketokchigei kipsengwet. Tebutiet nekateb eng let nyo komwa kole tos or ne nekimuchi kenyoru kayanet nekiyoni Jehovah eng betusiekab uindo ak ng'oiyondisiek neuyo kaanegei nekatokchigei tuguchu. Ngiker biik alak igere kotesetai, tabiker inyegei ko inye ninyolili, inye niimoksei, inye nimnyoni, inye ninyoru nyolilwogikuk eng koing'ung. Lagok osotiondeng'ung anan ko mandogotiondeng'ung. Tos istoi ng'alechu kamang'uneng'ung eng Jehovah? Ne nekemuchi kenetegei missing eng betusiekab ng'oiyondit akobo kayanenyo eng Jehovah. Ngotebutioni kotebenech eng kasarta age tugul ak kenyoru walutiet nebo mugulelwekyok. Kongoi missing. Kongoi missing Pastor, kongoi eng teset nekaotes. Ko kimeche kitoror Jehovah eng betutab rani amu kanetisiet nekakokonech nebo wikini. Kimeche ketacha kokeny eng wikini nyone asikobit ketestai kinetkei tugul. Kitindoi kora kanetisiet anan amdaet nebunu Arap Nabei. Yeinyoru yeitar ni konyone amdaet nebo Arap Nabei. Ketestai tugul kekas asikobit kotoreti Jehovah koborwech oret nekimuchi ketepte kemite kuretab asista yekichopchinigei kaweketab kei nebo aeng nebo Jeiso. Eng wikini nyone kometitab kanetab kei komwoe kole ketien tiendab Jehovah eng emet neto. Ketien tiendab Jehovah eng emet neto. Ara kotokotin bikyok kondoiwok Jehovah kobirurok ongesa anyun. Kimeche kitoror eng kamuktaindet Jehovah amu boroini kenetech eng betutab rani asikobit keker ortinwek chebo kwong'ut cheitoretenech kemite kuretab asista. Kongamu mebokokteech ako inyone eng kasarta age tugul asikobit isorwech ak itoretech eng nyalnotosiekyok. Kisoe Jehovah kele asikobit nyeetab mioyo netilil asikokonech muitaita, asikokonech kamang'unet, asikokonech kikenech eng kit age tugul ak ketienengei Jehovah ak nesire tugul keu katerterik. Kongoi ngoboitionichu kaiboisie koek ronet eng betutab rani. Ingobunyi torornatet eng kit age tugul nakimwa. Ako ngot komite kiy nekalel ak Jehovah eng taing'ung, kakindege eunekuk asikobit nyiywek kat. Ak ichek tugul chekasei ko ingotunonso logoiwechu ngoritinyi achek tugul akochobei Jehovah ko kibiguk asikobit keker yetunet nekikonech kobun Jeiso ak kebwonji yetunoni ak kokwet agenge ak nesirei koiweksei nyemuti kaniseng'ung kebote icheket chelewenotin. Ndoiwech amu nitok sometnyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen.